Kacerita pekak dauh anak Wulan sugih nanging lacur ya sing lah pianak wani. Laut ngerengkang ya padidinau. Seanune irago dadi manusia jak sina basa takto ado dogen kuangane. Apa buen irago manusia pasti sebodini ditu yang singkene singketu jak singgado yang modangkap di kumine. Ketu yo mirip ne bubukte ne irago ado nedar sakiwalo piana sentanang wani sing ado. Apa ane satu anget teken pekak dauh mekejang ento dingah teken pianak ni ane peling kelihep ane madan luh bintang. Irago angono pianak paling kelih ningah raramo munyi ketu jak sebat masih atine makito masih pangraramone bagyo deman ketu. Bapo apa ane satuang bapo ibusan anak subo nyendingah tiang bapo sembat masih tiang ningahang pekalangan bapo tiang angon bapo pianak lo nak subo berusaha bapo kengken jo dedemenan bapo ne ane sido tiang laksanin tiang kelaksanin po dani satwa anake apa ane dadi tetujuan bapo ane tonden misi gitu po. Lo bintang aja adeni luhe yening dadi idih papo yening subo cening padong lah gegelan kena bapo ne apangnya yo nyendini somah iluhe lakar aja jumah nyentano gitu lo ken jo ban lo ditu apang sido gen dini suereh dini jumah dini tusing lah sentanong wani gitu lo. Lemogi aja nyap di ngahangau teken cenik mungin bapo ne api ado kene kesugian angon genu masih kerbang piana jekel duman yo pang pado patuh angsing mial ganyen kalin mati manipuan. Ngelantas pekak dauh naupkin pianak ne luh bintang muah kadek bulan. Bapo jani subo satuang apo ane tonden galang dikenah bapo ne ngumpul tiang nu dini aja adine kadek bulan jani subo satuang po pang bapo sekan ngeraos tuken tiang aja yadi pang sing tu dogen ane kenahang bapo. Cening pianak bapo aja daduo luh bintang wah kadek bulan bapo sehingga ada mekebang buin apa man bin ane perlu satuang bapo sehingga ada len ada duen anak lingsir ane ada jani totonan sing lantas ada di sentanon wani dini yang adi dadi idih bapo idap cening aja duo disubane ngelah gegelan apangnya ipo kidih nyentano dini keto nyen lo aja kade. Sup semo yen bapo tiang angon nyamo cenikan sing bisa ngeraos apo teken kopi tresnan waramo apo yone tuduh hana teken waramo tia anak sing bani piwal keto yen po keto yo kone tiang lakar keto laksani najak yo imo bintang sakewalo setonene melaksano bapo pangnawa masih gegelan tiange suboy tiang padong lah kayangane dengan tiang yang teken bapo
Loh Bintang ngomong. Bapo, tu ane negak paling di sisi, tu subo calon tiangne, madan kadek Bobby. Satiwalo do yen bapo teng kejut, ado tas tu di limane, yo nak polos po, tu yo nak mulo demen ketu, seni ada ane po. Ane mo baju poleng tiang lah po mardan komang suto. Nah, ning pianak papo ajak dadua, yen subo cening deman, bapo sing yen bani, nyutatin kena para cening, kita masih apang kariwo kasih stresno tekan cening. Nah, pesan bapo tekan calon mantu, kang wang kene adane jumah dini, tuno langkong, bapo subo sing mampu dani pangcening yen kang lanturan swadarmo adalah karteko. Ampuro bapo ketu masih ciang ne adane suboya dadi jelemu satewalo. Nah, biasanya ciang demen melali gitu bapo. Jani bapo lantas ngangon ciang mantu kang wang kekene yen adane ciang nu demen grada gerudung masih ane subo liwat sing ginawang po ketu yen bapo. Sinampurangin bapo tu calon tiangnya madan iko mangsuko nak yo sing bisa ngeraos bedik mungine po piso sing lakar ngurang apa kewalo yen yo urid magai jet cemako gitu yen po. Di subane nganyep satuane merelaosan gantas subo pasti ke calon mantune ane bako dadwo subonya pekide nyentano ditu yumah peka kauh dani lantas yo nyatwo ane kangin kauh sambil lango mekedekan nyatwang ane len pang ado dogen ane satwango teken peka dauh Samilango masih memperkenalkan diri. Di subane lantas makedadwo mantune nyak pekide. Yani iko mangsuto subo ngenah pesan ilemo rajin. Jemet pesan megai umu ke Tegale. Iyo demen mulo megai petani uling jumah nedugasi tuno yo nak mulo jemet demen saja me ubuan gitu masih megai ke tanah. Joh melenan teken mantune ikadek Bobby iyo setato deman memunya sing tain pacinya megai kanti mentik padang tegah-tegah du mentegal muah carek aneh banget tetien buka dau itu lantas buka dau merasa sebab atine meglemek lantas yo teken mantune. Ning kang wang yo kapahan mumunya apa yo tu Tegale kaden subok tegah padang ning Siap liuran munyi jadi bawa siap bertua liuran petau. Samilango punya kadek Bobby memedih teken matuane laut nyak cakin anak tua ane tua roja mau bayu jap inel
matuane teken kadek Bobi. Cara nyek-jakin cicing abadne kaluk-aluk yo nanang sakit. Ben memunyi, ben memunyi. Liu mau peto nah, jani borasang. Ne borasang jani. Liu mau peto, ben memunyi. Siap untuk siap. Ampurang baponing, ampurang baponing, ampuroning. Hadoning, sudang untuk baponing hado. Sakit baponing, sakit sudang hado. Mati baponing. Sawireh sing kuat nanang sakitne pekak dauh lantas mati. Ditu lantas sebot aden panak-panakne nepukin reramane mati ulian jak-jak teken mantune. Nanti kekene nasib di tiang ratu bertarap.